Bodaboda ba Muthara tigane ni bamukirite kimanja kia mbecheire ni mung'ana jwa ngiri na mbecheire bae ni minister wori Mithika Linturi ntuko yegoro CS Linturi na arekire wirane bwa gukiria bodaboda bana kubekira wirane bwa kwewa kigina kiria barikitie kwamukira kagiteno kau abiashara baba ni baiteterete na kugate babaraugagira atongere kirindiunga ya Linturi ntere wigoro arabugite ni antu barothanirietwe kuma ntere mwanya na kwantereu mukiri wa Mithika gatwechio na njira indiko ikundi kia etithia bikibiki ke effort kuma Muthara tiganiesti ibamenerete anene antu baraba kuiba bangi kuthukangia muchamanio ya waziri Linturi igitare arura thoko e Muthara batu turiana wana effort te batwe bau tutikumena baraumite batu turiana effort twithera twatanirite tukintu kimwe utikinya muthaketu kana kinya mambetu barabari muchamanio no CS uti warombera ukira arambire turoimbire kwa ngari chambira na unga chambira kwa ntere tombira kona ntu betro momwe eni nyantu tutabona ringi tutukumeibana lakini uraba tumite ete abere Muthara tiyo kuinyangwa barabarare antu bakuira baranyane antu unknown barabarare antu tutomba kumenya na barayite baina ngari barabara yutune antu bo barabara yaneti abo nyaba ikurikia muchamanio ikurikia bararekiria weta nenya tukorwa barare antu bakumana abarayite kunyange maendeleo ratwara iritwi batwe muchamanio ro kiambiriria antu betu ibabangirite na biachara bonde barabarare kuona antu ba Muthara ibakarinde boya na ndakachi yetu ni ichiakarinde boya na kinyanke aria ikurare na thiri nyingi na aria baba ingi muno bari kwina thiri lakini kwa kinya antu amwe antu beya tutikumenya na baraumite ngiti chionde chitha tutona no kantu baunkuma twaile ne antu tutikumenya bicherere ire kuonanua kenda antu ba Muthara bonekana akabe antu bathanga kana akabe antu batikumenya na araba itite ndenda kuwa mbicheu tie mbiche antu ba Muthara na antu barabareite bakamatite antu na antu barabarite antu kumona baraumite kenda be ya kuthangalania muchamanio Muthara yuronanirie mbicera yubati kuonania ambayo ni athiri no kiri nontu baraka batumi bathangalania muchamanio twachebira turona barite yabakiamukira chiringi ngiri igana tia witithia na mbere murandi yao yanguku ira barerwi waziri Linturi twanjiririe te banking twekuma te banking to na mbeche tubwa atwitirite economy no ke kuthuka twekwanjia te banking twanjiria kurango ko imwe yele itatu inya to na murandi wita mbere twekurikia twaka kiyo twende kiyo ke turenda ku budget at least tukekona inyo tutethia na ngirima na ile tukekona inya incubator tukono antu turango ko to akomolango ko ira na incubator twetha tu syndicate mno toicheta meeting twekwikinya kwirwa CS tuneite uraturonere batu atuibanganie kenda tombo kinyela CS to antu twethera tuna project twethere kwa Muthemba turonere twandike barua na tuichiandike batu turantu beku Kemfort na tuichionanio batu ni atatubuthakia buongwa na barua unio yaombire batu tukinyithia na tomba kona na CS bayo mwira baina muradi onguku na benda bongelwa kenda yubwa nkuruki obwo na arawire abanenkera mbecha cia kuongela chiringi ngiri na rimwe na rukiriru andingira thimu na ambire imbete tuonane na ndeta ndanenkerwa ngiri na rimwe riu ndekuya kuretera ikundiki kenda kiumba kuendelea muradi uyo nguku wirane bwao ki waziri nende ni ati batumira mbete ibo ya buru kenda witithia na mbere murandi uyo oyo nguku CS mantuara watu tiere twawita na wetikia batu turantu baoma ya brao twakwire tu nao no tuthikira kinya batu kenda kone na mathithio CS yetu buru bia hiyo tutethia chio CS ituko appreciate na mbia hii tutenyange kana itenyange mireto mbia hii chio plan what next burabo mbikio tutethia royo kana okay timbia tia twatumire thare tuthiria nyao tukwira twawita umoke awone uma face mbia ira urikitio tuthania ukona wamiona after kuya in the current budget no ntuituite tukabwithira itawa itemized twakinya ruterene rwa agriculture kinyani ngakikisha at least iba kuromba incubator na kinyani nkauwe iba uriro incubator nkamitindika na murungu wa imbere
twamitindika mwanka tuone ni kuoneka kenda baumba kuendelea kuruta ngwichio na muntu urakuwa nate thwe aumbe kuata makuyu engwa ate muntu okuromba makuyu ounwe muntu akwenda witethia na number 2 mbue kinya thirikari ethira ni kwenda utethia antu betu ni tethia antu betu baritana bura bakawata makuyu tiwita ubanengera makuyu no ntunyoka we muntu ikuyu ruari ruo ritethira rireo. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.